bab nef dambugal jena ya bangal ka mulakhasul fiqh fi ahkam al hajj yawta fi nyawaji hajj allati den nyawaje tufalu golletede fi ayami tashriq e nyaldi nyametedi yare din wa tawaful wada e fi wangandu wayni tordundu wa ba'da tawafil ifada bawo wangandu ifada rundum yawmal idi nyande idi yarji ontigi ruttoto ila minan o hota mina fa yubitu biha o walu yaton wujuban no waddi li hadith ibn abbas qala wi lam yurakhas rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela dallam niminanali li ahadin hay e goto yabitu makkata walugol makka illa li abbas wana bappa abbas li ajli sigayati sabu ko yarnata kon haji yankobben rawahu ibn majah fa yubitu bi minan ontigi walu to minan salasa layalin balde tati jemaji tati illam yata'ajjal si ontigi hawjinali wadi balde didi wa inta jala so hawjini non haray toujours kadi bata laylatain o walay ton balde didi den laylatul hadi ashara wa laylatul thani ashara nyande sappo go e sappo didi wa salli ujula as-salawata julde den fop fiha don asran harako rabbin din do bila jam'in ko alday hawtindir god bal gon kullu salatin kala waqtu fi waqti ujula mo ka waqtu makko wa yarmi ofero al jamarata salasa jamaraje din tati kullu yawmin kala nyalla min ayami tashriq imorde e nyaladi tashriqi din doni sappo go e didi e tati ba'da zawal baw dirtugol nangen li hadith jabir radiyallahu anhu rama rasulullah inna la Allah firin al jamrata koccu jeden yawman nahari nyande don yawman nahari duha nyande boragol julde donki wa amma ba'd amma ba'dum fa idha zalati shams nangen dirti rawahul jam'a jama'a ko jama'a on ko filli hadith wa qala ibn umar kunna min lati nantahinu meden habbitoto fa idha zalati shamsu sinangen dirti ramayna men fero rawahu al-bukhari wa abu daud wa qawlu nantahinu ayna raqibu meden habbitoto al-waqtul matlubu waqtu dabbado wali qawli sallallahu alaihi wasallam la li ta'khudhu anni jette an manasikakum dewe hajju monde faramu yufera gongo fil yawmil hadi ashar nyande sappo e go on wa ma ba'da eden balde iwtide baamu yabu daw fuddoto waqtu mudum on ba'da zawali bawo nangen dirti wa qablahu adimun la juzu gasata yonata feragol ila e fana natiri li hadil ahadith abde hadith je wonde arde do haythu waqatahu an-nabiy noko ka annaba sallallahu alaihi wasallam waqintini dum bi dalika dum bi fi'li sabu gollugol mabbe dum wa qala bima khudhu anni manasikakum fama kana la tak fa kama la tajuzu wa noni kadi dagorta as-salata julugol waqtu on qabla waqti akadi waqtu on hewde fa inna ram ya ande no feragongo kadi la juzu dagorta ko qabla waqti akadi waqtu mum wali anna al-ibada ande no deweden tuugi fatun tuugi fiyatun ko de darnade ale goy ko de happade inna ko do de wadete tuwaqi fiyatun ko de darnade qala al-imam al-allama ibn qayyim rahimahullah wa huwa taykan ko yasifu musifo ramiyun nabiyyu nala Allah sallallahu alaihi wasallam ferurino kama waradat wa nujulli bihi imudun as-sunnatul mutahhara sunna labudo qala o wi thumma raja sallallahu alaihi wasallam nala do rutti ba'da al-ifada bawo wangandu ifadaru ndun ila mina be artimira min yawmihi dhalika engal nyallal mabbe don tigi fabata biha be wali mina falamma asbaha baweti intazara be habbiti zawala shamsi dirtugol nangen falamma zalat tumanenge dirtuno masha be yehi min rahali ka werde mabbe ila jimarihi min rahali be ka werde mabbe ila jimarihi ila aljimar be ka jamararu walam yarkab be wadaki fabada be fuddor bil jamaratil ula jamararu aranur allati ndum talidu hikkurdu masjidil khayfi julide wetende khayf farama be ferido sab'a hasayatin kuccuji jeddi wahidatan ba'da wahidatan wotere ba wotere wa yaqulu taybe maka ma kulli hasatin wonude kala koccure Allahu akbar thumma yataqaddama refti alal jamarata refti be avancira alal jamara e jamararu amama wontirun dun yeso dun don hatta ashala hanewo faqama be daro mustaqbil al-qibla be feti ka qibla thumma rafa refti banta yadai soke jama be den wada'a du'a an tawilan be du'a jotodo be gadri suratul baqara ember ko goddo jangata suratul baqara ta dum fop ne rado no dari no du'a de
ثم أتى رفت بارا إلى الجمرة الوسطى كجمرة حق نير فرماها كذلك بفرورا دون كدينون ثم انحدر رفت بييلو ذات اليسار كسنغنانو مما يلي الوادي كهيكوري دون كأيندن فوقف بدارو مستقبل القبلة كبفيوت بالقبلة رافعا يديه كبانتو بسوكي جمع بدن فاستبطن الوادي بتمبا أيندن واستعرض الجمرة بدورنو سيدا جمرة دون فجعل البيت بوقت رسول نون أن يساره كان مأبه ومن أنت ومن أن يميني نونتر كنيام مأبه فرماها بفرون بسبي حسويات كتشو جيدي كذلك لمم سوز إلى أن قالها بإن هؤلاء كانكو ابن قيم فلما أكمل الرمي بان لا تمني فرغونغو رجا بروتي من فوره إمرده هتنغول مأبه ولم يقف بدراك إن دا إتاكو ميرو دون فيو يعني جمرة العقبة كجمرة عقبة فقيل إنما لضيق المكان كسب بيتغول نكورندن بالجبل كفل كنون هدي وقيل وياما هو أصح كباي كدون دون سليون كراب بديكم بين لا دارانو كي تايندارو تايندا بوتكون نون هادونو نلا دارو إن دعاءه أندونو دعاء نلا دون كان لاتك في نفس العبادة ender tigi tigi dewangal qabla al farahi bawo gayno gol mabbe minha imorde e dewangal falamma rama tumando firino jamrat al aqaba faragha ramyu ko duwoni o gaynino immorde feragongol few wadwa e do agongol fi sulbil ibada ender kiki dewangal don qabla al farahi ko wadi o gaynugol minha e mudum afdal ko dum buri mojjude minhu immorde mudum ba'da al faragh bawo o gaynude minha immorde mudum wa hada dum do kama kanat kono laturi non sunnatu sunnane la don fi du'ahi ender du'a mabben fi salat ka julde ida kana sibilat ke du be du'a de fi sulbiha ender keki julde nden alego ender julde nden wala budda fere wala min tartibil jamarati e jokkindirgol jamaraje den ala nahwi tali e do alhali wondo arde do yabuda fuddora bil jamaratil ula jamararu aranurundu o yellati ko ndu woni ndun tali hikkindu mina gorba masjidil khayf wondo ndun takko julirde nden khayfi summal jamaratal wusta refti o hikkina jamara hakkundeer ndu o yellati talil ula ko ndun hikkindu aranurundu summal jamaratal kubra refti hikkina jabararu burnu mawnude ndun wattu samma ndun don ko ndun wiete jamaratul aqaba ko ndun wiete jamaratul aqaba jamaratul kubra e jamaratul aqaba ko gotum wa yal akhir ko ndun woni sakkitor ndun mimma yali makka ko ndun hikkori hella makka to yarma o feroto kulla jamaratin kala jamararu sab'a bi sabi hasayatin ko cuyi yeddi mutawaliyatin jokkondirde yarfa o bantama kulli haswatin kala koccure e yadaw jungo makko ngo e kabbiro habbira wala budda fere o ala antaka kadi nde yanata kulla hasatin kala koccure fil hawdi kander wendu ka ferete don kander tuddere kadua yande don sawa'an nafatater istaqarat fi bande yani ton de tabutuno aw sakatat kande yanuno minhu immorde e mayru ko yo tawtun de tappino derton bada dalika bawdum e aw sakatat kande yanuno minhu de iwi derton bada dalika bawdum don tefetake fallam taga fil hawdi si tawinde yanali kander dingira kander wendu ton lam to jisi waray dum do yonali haray ko be hocca koccure go o fillito wa juzu no dagani lil maridi naundo wa kabiri sin e tuudo duubi wal mar'atul hamil e sonnaju so wiido awillati ma on yukhafu alaiha hulana do horimu min siddati zahma sabutidugol biyawe on fi tariqi kalawol aw inda ramyi ma ka feragol e juzu no dagani li haulai be do fu an yuwakkilu be halfinta man yarmi anhum ommono feranobe wa yarmi naib haray lonti do be do on o feroto kulla jamaratin kala koccure an mustanibihi fi ummo lonti fi makanin wahidin en ko rewtoro feronde makko ne o feronde o yande fala yalzimuhu wa hakimu an yastakmilande o timmintaram yal jamarati feragol jamaraji din fop ala nafsi fi hore makko summa yabda refti o arta o fuddo kadi biram yiha feragol ngol an mustanibi fi ummo lonti waɗɗaki wasi ko yo ferano hore makko ɗi tati kala ha o gayna o wara o ferano o yakadi mo wawi darade e nduɗo o ferano hore makko jeɗɗije ɗen ha o gayna o fero jeɗɗije ɗen fi o ɗa kadi so feƴƴande wotere lima fi dhalika sabu ko woni kon e ɗumɗa min al mashaqqati immorde sattende wal haraji e ɓittende fi ayyami ziham e nder ñalɗi e ɓiƴƴodiral ɗin
wallahu a'lam ko Allah subhanahu wa ta'ala non buri andude ko in kana silati an naibu lonti don yuaddi farda hajjahu o totti farilla hajju makko fala budda fere ala an yarmi an nafsi ndo feranto hore makko kulla jamaratin kala ko ciure awalan taho summa yarmi arefti o fero non am wakili fi on mo halfina fi mum summa ba'da ramyil jamarati salasa refti bawo feragol jamaraje den tati fil yawmi sani asara nyande sappo didi on insha simo fala ta'ajjala himo wawi yakkinde wa kharaja o yalta yo mina qabla ghurubi shams ko dinange mutude wa insha simo fala ta'akhara onettina wa bata o walo waramal jamarat salasa o fero jamararu tata burundum ba'da zawal bawnange dirtude fil yawmi salis ashar nyande nyallal sappo e tata bangal wa afdal ko warugol ningol buri mojjude li qawlihi ta'ala sabudalo Allah faman ta'ajjala kala yawin do fi yawmayn e balde didi fala isma alayhi bakat faaki man ta'akhkhara kala nettin do kadi fala isma alayhi bakat faaki mo liman ittaqa wonande tungon huldo Allah wa in gharabat alayhi shams nange muti e makko qabla an yartahila ko adi o hirlude min mina wa mina lazamahu haray waddike mo at-ta'khir nettingol wal mubit e walagol warrami e fam e feragol fil yawmi salis ashar nyande sappo e tati on few li anna Allah ta'ala sabu Allah teto to don yaqulu himo dala faman ta'ajjala fi yawmayn ko kala yawnudo yaccini e nder balde den didi wal yawm ko wiete nyalla ismun nar ko inde nyalla nga faman adraka al-layl kala jodi do wersindi haaje man tay modon fama ta'ajjala aray o do yawnal fi yawmane balde di aray o ni desa balde tati o lanni natude aray be o habbo ha weta o fam o fero nyande sappo e tati o so andi tun kanko ko balde didi woni ferade so ferike tun balde didi nayo accu nangi mutamodon ko yo seku o yaha wal mar'atu sonnajo on non ida hadat so filike o nafasat ma o hebiji jam fesum besungo dun o jibini qabla al ihram ko adi horminade thumma ahramat aw ahramat qabla al ihram ko adi horminade thumma ahramat refti horminike aw ahramat ma horminike ko shaykhu jon filliti foko gotum wayaray kanko sonna jon tahiratun himolabi summa asaba refti heboyimo al haidu fi lurdu aw nifas ma dum jijam besungo wayatawa kanko muharramatun ko horminido fa inara o tabuga o heddoto fi ihramiha e nder horminagol makko gol wa ta'amala o golla ma ya'maluhu al hajj kala ko haji yanko be gollata min al wuquf e morde daragol bi arafa wal mubita e walugol bi muzdalifa wa ramyul jimar e feragol jimaruru dum wal mubitu bil mina e walugol mina illa siwanatun annaha no kanko sonnajon la tatuful bil bait o wangota ko kasudu wala tas'a bayna safa wal marwa wadata yagol hakuna safa e marwa hatta taturaha o laba min haidiha wa fila e makon aw nifasaha ma bisungo makon lakin sikoni tun law qadara so hebi fere so hattani annaha kanko tafat o wangoto wayata kanko tahiratun ko labudo summa nazala refti afwan lakin sikoni tun law qaddara sitay o ebbi anna kanko tafat o wangoto wayata kanko tahiratun mo labi summa nazala ala refti jippo e makko al haidu filur dum ba'da tawaf ba o wangike fa inara on don tas'a o yahay o kontina bayna safa wal marwa wala yamna o hadatama al haidu filur dum min dalka immorde don parce que don ko yo jokkindir lianna sa'aya sabuno ya dundun kanyu la istaratu lahu sartina nakandu atarata ko betu yata on tigno labi wono wanganu dum fa idha arada al hajj sajji yanke jon falama asafara voyasugol min makkah ila makkah war ruju'i ruttagol ila baladi atakalidi makkah aw ghayrihi ma wadgol kala ko ina dum lam yakhruju wa yaltata hatta yatufuha wango lil wada ko yete kon tawaful wada ha o wango wangandu waynurdu wandi ko tawaful qudum e tawaful ifada e tawaful qudum wada haray sab'ata ashwatin sagaraji jeddi da faraka hara o gayni few min kulli umuri dendanangal fekuji makko ko nabi makom hajju o gayni few o gayni kadi sodde kala ko sotte waynondirgol kala mo waynondirta o gayni walam yabga hetanaki mo illa rukuba li safari sona yawgol ambar ko aéroport maka gar watir maka port ya yakuna haray ko lato akhir ahadihi sakkitorde jamanu makko ko woni tonkon bil bait ko taw ko honto sakkita yi'ede ka suudu kaaba
illa al mar'atal haida sona sonnajo fiiliɗo fa inna oɗo ba haray on lerɗo mo fiilade ele fokkitama haray oɗo la wada alayha haray oɗo fawakimo tawaful wada o haray o yaha fatusafir o voyage ay kanko biduni wada'in ko alda e tawaful wada kama warada wana jolidi an ibn abbas wa jatta abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma qala wi amara an-nasu yimɓe ɓen yamirama an yakuna nde laatoto akhir adim sakkitorde jamanu maɓɓe ɗum bil bayti ka suudu kaba illa annahu sonanu tun ɗum huffifa foygintinama anil mar'atil haidi fi sonnajo fiiliɗo muttafaqun alayh wa fi riwayatinare fillay anhu ko ƴetta e makko qala wi kana nas laati kamɓe ɓe yansarifuna heɓe woncitotono min kulli wajjin ɓe yara e kala bangeji ɗin fa qala nabiyu annabajo allah sallah sallam maaki wonani la yanfiru ahadan hande kadi ta goto waynito hatta yakuna halato akhira ahadi sakkitorde jamanu makko ɗum bil bayt ka suudu rawahu muslim wa abu dawud ibn majah wa an ibn abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa ɓe newinani lil haidi fiiliɗo an tasaddara nde o waynitoto o hota qabla an tatufa ko adi o wangade bil bayt ka suudu ida kanat si o laatake kadi tafat gomɗi o wanganinoke lil ifada tawaful ifada on aray lanni rawahu ahmad wana aisha ƴettama nene mi aisha radiyallahu anha qalat ɓe make hadat fiilino safiyatu bintu huyayyi badama afadat ɓawa waɗi tawaful ifada on qalat o inni fa dhakartu dhalika mi jantani ɗum li rasulillahi nelaɗo sallah sallam konno mi waɗata fa qala nelaɗo make aha bastana hiya banene aisha jantanike ɗum nelaɗo make ene aha bastana ene a jogitanike emmo hiya kanko aha bastana hiya ene hara ɗum jogitanike emmo ɓultumini ya rasulallah e aha bastana hiya ene hara ɗum tonganayi emmo non hara ɗum jogitanto emmo non hara o wata hotude taho kanko nelaɗo landi ɗum qultu mi wi'i nene aisha make mi inni ya rasulallah inna hawka o kada fadat gomɗi o wanginoke goy tawaful afada on ifada on o tafat o wanginoke bil bayt ka suudu summa hadat badal ifada refti o fiili non